Wari Minggu si semal 30 sada, refren Mazmur nomor 842. Ras Tuhan saja ngenta tenang tendingku. Oh Tuhan, akulah meganjang rukur, jana pela megombang. Laku ayaki perkara-perkara simbelin, entah pe perkara-perkara si metahat saku akap. Ras Tuhan saja ngenta tenang tendingku. Tapi engkau puas dengan dame pe ku akap, balira sekalak danak-danak. Dame iakap na ibas ampun na dena, bage mepe dame na pusuku. Ras Tuhan saja ngenta tenang tendingku. O Israel, ernalemlah man Tuhan, genduari serasa lalap. Ras Tuhan saja ngenta tenang tendingku. Haleluya nomor 160 sada. Haleluya, haleluya, haleluya. Sadang encaba pandu ema di bata, sadang enca pemimpin du ema masiasi ipadan kendi bata. Haleluya, haleluya, haleluya. Bujur ras mejuah-juah man banta kerina.